Oke, kulihat dulu di YouTube. Semoga bisa 100 ya hari ini ya. Semoga. Semoga. Semoga bisa 100 ya. Suaranya tuh udah belum ya? Aman kan suaranya harusnya? Device, audio device, oh, udah. Oke. Yuk, mulai. Nggak nge-lag, aman, gas. Yuk. Udah? Oke. Putting Udah. things right. There must be some way to reach Leonardo. Convince them to give up this crusade for revenge. They've both done so much good for the world. They can't throw their... Sudah aman, mantap. Okay, Norman's on his way to get the anti-serum. Better update Yuri. I hope Yuri. this is good news. It is. Oscorp just created an anti-serum. There's a cure? Oh, thank God. How quickly can we get it to people? I'm on my way to find out. The lab is at 10th and Cathedral. Wait. I just got a report of a helicopter going down in that Banyak area. crime-crime gini Oh, loh. no. Aduh. That could be Norman's helicopter. I'd send officers your way, but I don't have any. Don't worry, I'm on it. This'll all be over soon, I promise. Kok sana? Harusnya kan. Oh, no. Belok, belok, belok. Nice. Dipikir mulu aku. 1043. Escaped prisoners have seized the civilian bus. Incident is active near Grand Central. Enggak. Alarmist. Conspiracy. All nasty words people Makin jago ya felt trik-triknya ya. and demean me. But now, after years of me trying to warn you all, here we are. Spider-Man has literally brought a plague down upon us. Mau Why do I ditembak blame aja. him and not Martin Lee? I do blame Martin Lee. He deserves swift justice, but he's a lunatic terrorist. This is what they do. Whereas Snipermu nggak mempan. Nggak akan kena. He obviously knew about the threat and didn't warn us. He either thought he'd handled it, which makes him criminally negligent, or he was in on it, which makes him Aku suka deh a terrorist ininya too. apa namanya. Cara dia gelayutannya gitu loh. Ground team, need a status update from Lennox Hill. TCP is 5x5, detaining all suspicious persons. Aduh, jadi pelan. Kita lihat hutan ini kali ya, taman. Oh, hutan sih, taman. Oh, ini ada markasnya Sable. Oke, nice. Ya, mantap gak? Aduh, jatuh. Belagu sih. Nah, ada celah di sini. Nice. No. Enggak lah ya. Jangan pelok lah ya. Oh. No. Udah. Nah, ini siapa nih? Sable nih. Ada mobil-mobilnya Sable. Open it. Oke. Osborn. Norman Osborn. Have to take care of these demons before I can follow Lee into the lab. Time to KO those snipers. Kayaknya kita ituin AC. Ini bisa first takedown kah? Oke, safe. Udah. Kita ambil. Ini danger. No. Shooting Ito. First takedown langsung. Oke. Oh, web harus di web ini ya? Ya udah. Boom. Nap time. Oke. Aman masih aman.
Kita take down snipernya dulu kali ya. Gimana ya? I need to get through these demons quick before Lee gets a hold of the anti-serum. Dilihat loh, kelihatan loh. Oke, sabar. Kita take down dia dulu nih. Oke. Nice. Kok fokus kita berkurang ya? Save langsung aja. Sleep it off. Oh, masih ada lagi. Oke. Hampir aja. Might want to pick these Dia guys dilihat off dari mana? stealthily. Ya ini save langsung aja. Literally didn't see that coming. Ini save. Danger loh. Aduh, di sana ada dua. Berarti satunya kita pancing ke sini. Situ. Nah, sana kamu. Masih danger aja ini. Nah, save. Ya, no, pas banget lagi danger. Oh. Oke. Oh, mana? Ayo naik lagi. Oke. The demons chewed through Sable. Lee's on the warpath. Ini kayaknya aman. Oke, langsung kita first take down. Spider-Man, leave now. My men will handle this. Sable? Lee wiped out the agents stationed here. They're not handling anything. You have been warned, superhero. Tinggal satu ya. Ya udah. Dar. Dreams. Udah kan? Oh, masih ada satu lagi. Masih ada dua ternyata. Oke. Halo. Hello. Kaget aku kok comment to speech-nya di aku nyalain. Try to do this quietly. Yang sono dong, ngelok yang sono dong. Ayo, masih danger. Masih danger. Masih danger. Ini danger juga loh. Wait, sabar. Gimana ya cara take down mereka ya? Banking apa siap live pasti ada restreamnya? Bang, kenapa setiap live pasti ada live streamnya? Enggak kok, kemarin aja. Kemarin sama yang sebelum itu. Yang pertama, episode pertama sama episode kemarin ada restreamnya. Karena kemarin kan tiba-tiba mati live streamingnya. Wifi-nya bermasalah. Sable made good on her threat, but these guys aren't looking to team up. Tired of you harassing our agents, Spider-Man. This ends tonight. You guys think I took out your men? You gotta be kidding me! Oh. No. Oke. Apa itu? Ayo lo. Duer. Banyak amat. Mohon maaf. Aduh, sakit banget itu. Oh, sakit banget. Oke. Gotta make this fast and get inside. It's. Aduh. No, mati. Kok mati? Kenapa itu? Bengal user pay data yang bikin komen pay bahasa Inggris itu. Oh, bisa di web ternyata. Oh, web aja kalau begitu. Ginian mah. Apa tuh? Bang, nggak usah pakai ada yang bacain komen pakai Inggris itu. Sabar. Bisa ini nggak? Nah, nih aku matiin ya. Dah. Come on, let's go. Ulti langsung.
Wah, diapain itu? Really wish Sable would cut me some slack. We should be on the same team. Dia nembak loh. Ya, ayo lo, sini lo. Lu giliran ya. Dari tadi. Ampun, ada 2. Aduh. Boom. Aduh, sabar dong. Aduh. Ayolah. Yang ono, aduh, kenapa lo yang sini lari. Ntar lu battle fokus nyalain buat nge-heal, oke. Aduh, oke. Buang ke bawah, nice. Oke. Buang lagi ke bawah. Nice. Udah. Ada lagi, satu lagi. Nice, dah. Udah ke situ ada markasnya, habis ini misi ke Sable, oke. Why are you so heavy? Oh, Silver. You harass my men, destroy my equipment, and cost my client millions. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now, and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other, or we could fight Lee, but not both. Oke. Diajak kerjasama berarti. Skip sinematik aja bang, janganlah, aku kan mau mau tahu ini ya. Does mean we're good? Will help me secure Norman. After that I make no promises. Works for Mau me. tahu ceritanya aku. Lee's out of control. You secure Osborn. I will talk to them. Nice to have friends. Okay, Lee. No more running. Kenapa This ends kesini? tonight. Aduh, apa itu? This is Oke, insane. naik ya. Kemana kita? I have to Sini. find a way to reach the Martin Lee I know. The man who built Feast. Sini. Oke. Aduh, sakit banget itu. Ampun. Kemana kita? Ke situ ya. Sini ya. Apa ini? Ke bawah. Ini. Find Norman. Perlu. Ada alarm. Bawah sini. Oke. Oh ya, kayaknya ke bawah nih. Nah. Oke, nice. Terima kasih, Claudio. Ke bawah. Ya. Back, Spider-Man. This is me and Osborn. I know about the accident. I know what happened to your parents. The accident? You sound as clinical as Osborn. My parents died because of me. Because of what Oh, Osborn ini yang did to ini ya. me. Yang apa namanya, yang percobaan uji cobanya si You're more than your Osborn. past. Don't let it control you. I tried so hard to make my parents proud.
to honor their legacy. But to truly honor them, Ini Fizz, Osborn must see justice. I won't let you do this. ruangannya Fizz itu. Ini ruangannya Lee. Iya, betul. Kok nggak bisa lari? Cuma harus jalan ya. Oke. Lee's pain, his anger, it's fueling his power. Apa ini? Anti serum. This is the only sample. No! No, Martin! I told you I'm sorry. It was an accident. I was trying to help. Bang, aku nonton satu kali aja, skip maksudnya. You used them. Oh. This won't bring your parents back. Why do you insist on trying to save this piece of scum? I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it! Aku mohon, oh mohon. Aku mohon satu kali, skip aja, jangan. Aku nggak mau. Nggak bisa kalau skip sinematik kayak gini. Osborn must be punished. Nggak bisa His cancer diserang ya kalau affected gitu ya. this city for too Harus long. dilempar ini kan? Oh iya. He won't see it unless you Hey. stop now. I'll never stop. Halo Martin Lee. Apa itu, dia ngapain? Hey. Ah, kok apa kekuatannya hilang? Oh, bisa ngilang gitu ya kok? Oh. Duluan loh. Dor. Oke. Lah. This isn't you. This is exactly who I am. Dia kuat gitu loh. Ya. Aduh, harusnya loncat tuh ya. Oke, nice. Osborn's crimes will be on your head. Udah belum, bro? Aduh, harusnya loncat gitu. Nah, easy peasy. Gini aja spektakuler nih. Fight it, Martin. You can walk away. No, Osborn must suffer. Oh. Aduh. Kok jadi gede begini? Halo. Kayak ada zombie gitu ya. Ini dia. I know you can beat the demon, Martin. Beat the demon? Oh. I am the demon. Aduh, ini ngerepotin banget beginian. Ya.
Oh no. Kita bisa colong damage, bisa curi-curi damage kita ini. Oh no. Oh. Lagi. Oke, bagus. Ya. Dia juga bisa kita kolongin ternyata. Apa sih ini? Aduh. Oh no. Kita terbang aja kayak gini. Ayo lo, sini lo. Aduh. This will all be over soon. I sure hope so. Waduh, prajuritnya juga bisa ini lagi. My will is stronger than yours. We'll see about that. Aduh, berubah lagi dia. He's almost down. Dor. Aduh, prajuritnya banyak banget ini. No. Nggak mempan digituin. Sabar, lead-nya dulu. Nice. Ya udah. Ini si lawan Martin Le yang terakhir. Oh, jadi Martin Le abis ini kita nggak lawan dia lagi dong. Seingatku, oke. Lah, udah Demons sudah kelar dong. Berarti udah nggak ada Demons lagi ya? Hey, I know. But this is the wrong way, Martin. Oh, siapa itu? Siapa itu? Halo, siapa itu? Otto. Useless. Wah. Pecah dong. Oh enggak. Stickku geter ini, sumpah. Stickku geter. Masih bisa ke markas atau crime demon. Oke, berarti sisa-sisanya ya. Tapi tadi aku lihat yang prajurit si demonnya yang ngawal si Osborn, si Norman, pada mati, pada lemes gitu. Gerakannya lucu gitu sih. Otto? Memang demon cuma segitu, gak akan. Oh. You can't imagine how satisfying it is. Oh, jadiin Sandra kayaknya. Berarti ini tinggal penjahatnya sih tinggal si Octopus doang. Aduh, mati apa? Kayaknya enggak lah. Kalau mati tamat. Enggak akan mati. Hey. Where's Otto? Gone. I would not worry about him right now. He needs a hospital. No hospital.
Atau mah enak tinggal jahat dan jahat. Hah? Atau mah enak tinggal jahat dan jahat. Tinggal gimana? Sumpah aku nggak ngerti itu. Nggak nyambung. Akunya yang nggak nyambung. Efek lapar kayaknya ini. Miles. I need to speak to your head doctor. There's no doctors here. Who's running this place? Me, mostly. Okay. Well, it's been a while, but I'll do my best. We'll need masks, gloves, whatever you have that's sterile. Aduh. You can thank me by not dying. Oh my god. Oh, Otto mah enak aja dia gak ditangkap. Oh iya benar juga. Ntar juga ketangkep paling. Emang gitu yang jahat-jahat tuh. He'll live, but he needs rest. Untung ada dokter ya. Langsung bangun. Where's May? They say she could go at any moment. Bang, kalau kita belajar HP-nya nanti habis belajar kan? Iya. Ini apa mami kamu ya yang ngechat ya? Bukan kamu ya? Maybe you can't. Maybe Spider-Man needs help from Belajar Spider-Man. dulu lah. Peter helped build those arms, Enggak remember? kok. If anyone can find a weakness, it's him. Ya belajar dulu lah. Go get him, Tiger. Tiger, orang spider ya? Oh, aduh masih ada, ternyata masih tinggal laba-labanya. Si MJ itu nggak digigit ya sama dia ya? Sama laba-labanya ya? Jangan-jangan si Miles. Oke. Alright. Ah iya kan si Miles. No. No, that's not it. Maybe it's this one. No. Iya kan, si Miles kan. Yang digigit. Dikit lagi 100 nih subscriber nih. Udah 82. Nggak sia-sia aku streaming berapa jam setiap hari. Oke, naik level. Nice, level up, level 38. Ada 4 skill point. Oke. Kita ambil apa ya? 3. Perform a second finisher. Oh, ini penting banget nih. Ini bagus banget. Oke. Ini nggak perlu, nanti aja. Ini mungkin perlu yang lari itu. When below half health, attack focus faster. Ini penting. Ini sih penting sih. Biar apa? Biar kalau udah sekarat fokusnya lebih cepet. Suit. Ada baju baru, ada gadget baru juga. Ini apa? Mana ini? Reveals nearby secret photo location on the minimap. Nggak perlu. Ini perlu sih.
Enggak deh. Berarti yang perlu tuh ini ya. Stormbolt, Discharger, build up betul. Aduh, defense lagi, yang offense dong. Defense sih bagus ya, cuma yang offense tuh pasti berkurang deh kayaknya. Banyakan yang di defense ini. Oke, baju baru. Ini dia, ada 2. Spider Armor Mark 4. Bang, ini misi terakhir tapi ke semua markas musuh dong. Ya oke. Spirit Spider. Unstable waves of damaging. Aku coba buat ini kali ya, Iron Arm ini nih. Oke lah, kita buat. Nah, gitu. Jadi ini bisa dirubah juga nih. Oke, udah. That means I can destroy it. Oke. There must be something at the lab I can use. Ini baju dari Iron Man itu. Oh iya, bentar. Aku ke base. Base. Mana ini? Oke, nih sini. Ini kan udah kelar nih. Oh, ini masih ada nih 1. Oke, itu base ya. Ke base. Ke semua base. Jangan dong, nggak cukup durasinya kalau semua. Dor, ayo lo. Nggak cukup durasinya, nanti aku live streaming kelamaan kalau semua base. Aduh. Hello. Man, I gotta change this number. I must leave the book. Osborn, despite his hatred, is effective. Kena sabet sakit banget. I must return home. Reflect on this life I choose. Hey, I think I'm actually gonna miss you and your death trooper. Unfortunately, my agents will stay. Though I question our work, they do not. As Osborn continues to say, I'm sorry. Rusuh banget, sumpah. Close to being good news. I will miss you and your bizarre witticism, Spider-Man. Until we meet again. Strange, violent lady. Aduh. Wow. Let's go. Ya, ngebug. Ini kenapa? No, lihat no. Ya ampun. Ya udah habis. Bang, pakai baju yang lama aja, masa perjuangannya dibuang aja kan sia-sia. Enggak kan kita namanya itu improvisasi. Semakin kesini makin berkembang dong. Jangan selalu stuck di masa lalu seperti itu. Harus berkembang. Menjadi lebih baik, jangan sama aja. Nggak dilupakan kan, nggak diapa-apain itu. Aku ada ability-nya kan ini, yang Iron Arm itu, makanya aku. Gimana sih? Oh, Yuri, a group of escaped inmates looks like they've gotten their hands on some serious firepower. Last thing we need right now is a massive shootout on a residential street. Is this something you can ini misi terakhir di game ini, oke. Abis ini kita kan masih bisa jalan-jalan kan. Jadi tenang saja, aman, semua aman. Udahlah, barbar aja lah ya. Udah rata yang bawah, tinggal yang atas. Oh enggak deh, enggak di atas, dia di pinggir. Oh iya. Terus abis prisoner terakhir ke Sable baru misi terakhir, please. Oke, iya. Kalau itu masih bisa aku ini ya. Habis ini ke Sable berarti ya. Langsung ke atas. Ada di sini. Oke.
Di bawah ada berapa biji? 1 biji doang. Oh, udah wave ya? Oh iya, udah wave. Apa tadi objektifnya? Perfect dodge 15 finisher. Aduh. Berarti aku nggak bisa pakai ini. Pakainya yang baju ini. Biar finishernya apa namanya? Lebih cepet. Kok masih iron arm? Oh, gantinya tuh di suit power. Oke, ini dia. Aduh, kenapa pakai buat kill ya? Refleks. Duh, kok mereka keluar dari mana itu? Let's go. Itu dia. Mana lagi kok nggak bisa? Nah, itu dia double langsung ya. Jadi 1 bar bisa keluar 2. Oh, bener-bener. Ayo dong. Oh, udah mati, langsung mati. Terus abis prisoner. Oh, itu tadi. Suar. Let's go, langsung lagi. Dar. 4 kali tuh ya. Oke, langsung fokus, No, sakit banget. Dor. Nice. Tapi harus dalam waktu dekat ya. Combo finisher. Nice. Banyak banget ya kriminal. Habis-habis. Nice. Aduh, kena. Komboku hilang deh. Kok nggak meledak ya ininya? Just once I'd love for the people rushing into the fight to be on my side. Heck, I'd even settle for neutral. Nice. Lagi. Yes. Thank you. Lemparnya ke sono dong. Aduh, nggak ke kawannya. Nih, yang gede. Bagus. Matiin aja yang gede. Tangkap. Dor. Langsung. Tak ulti aja nih. Ulti aja nih yang ini nih. Dor. Nice. Langsung battle fokus. Nice. Biar cepet. Nice. Oke, yang gede langsung. Finishernya beda ya kalau yang gede ya. Oh no. Yang atas aja, yang atas. Biar dapat ini finisher. Nice. Let's go. Udah wave terakhir kan. Lah, mati. Tiba-tiba lemes begitu ya. Dah, selesai. All clear. Captain, the inmates and all their guns are webbed up and waiting. Thanks. No way we could have taken them without collateral damage. I hope the locals appreciate you. Continue lah.
Oke, dapat plus ini ya kita ya, dapat plus point. Return to complete. Oh, udah kelar, bisa gerak langsung. Oke, markas Sable. Ini Demon. Sable mana ya? Ini ya. Prisoner deng, bukan deng. Sabar. Kita ke ini aja. View Legend. Sable tuh yang bulat. Nah, ini dia. Nah, di itu. Oh, deket kok. Cuma 1000 meter. Let's go. Di jalan-jalan tuh masih banyak loh. Crime. Shooting star. Loh, kok Sable nembakin kita, Pak? Kita udah berteman sama ini loh, sama pemimpinnya loh. Apa mereka nggak tahu ya? Tidak kena, santai aja. Secanggih apa basoka mereka? Bisa nembak Spider-Man. Nice. Keren loh. Alah, nyangkut. Oh. Apa itu? Oh, itu voice message ya. Voice message doang, bukan telepon tuh kayaknya. Nice. Oke, ini dia Sable control. Nah, ini dia Sable. Halo. This sounds nuts, but I think this group of Sable agents is locking people up and straight up robbing. Dia ini ya, apa namanya, kayak ngunci satu gedung gitu atau jalanan dia potong kalau si Sable. Perform 65. Hit combo 65 loh. Gimana itu? Yang itu safe dong, iya dong. Masih danger lagi. Oh, ini. Safe, oke, let's go. Kita harus setrum 10. Dan kayaknya aku nggak bisa deh, aku nggak ada setruman soalnya. Atau enggak ya biarin kita ke hit, ntar mereka ke setrum. Kayak gitu mungkin. Oke. Safe, oke. Itu yang itu nggak ngeliat apa dia sebelahnya? Oke, nice. Di mana lagi? Tadi masih ada di sini. Nah, itu dia. Ramenya. Boom. Oh. Nice. Kok kesana? Aduh, nggak bisa di web. Dor. Oh, bisa kita ini aja granatnya. Kalau ada granat bisa kita apa namanya, lempar balik. Nah, kayak gini nih termasuk nyetrum juga. Oke, begitu ya. Udah mati. Mana sih yang nembak-nembak? Bener-bener lo ya. Bener-bener lo ya.
Oi. Ini wave berapa? Udah wave 3, hah? Kok cepet juga? Oke. Tor. Aduh, bahaya banget tuh yang itu tuh. Nembak-nembak tuh. Aduh. Tembak. Tolong yang atas. Nah. Tor. Finishing langsung. Finishing. Oh iya, bisa 2 kali, lupa aku. Tor. Oh, udah selesai. 65 hit combo. Waduh. Ribet juga nih kayaknya. 42 sih aku udah. Spider-Man, that Sable unit's gone rogue before. Sable International's got their hands too full to do Waduh, anything about finisher it. baru tuh. Aku baru lihat tuh yang itu. I was gonna take him down anyway, but this makes it more fun. Thanks. Oke, lempar. Kesetrum semua tuh, 4 orang tuh. Nice. Langsung finisher aja. Mantap. Kita kena. Oh no, granat. Nice, pedangnya ambil aja. Balikin lagi. Oke, dikit lagi 65, dikit lagi 65. Oke. Harusnya bisa nih. 8, 59, 50, 60. Ayo satu lagi. 63. Oke, udah kelar. 65. Langsung ke hit habis itu. Aduh. Oh no. Bahaya nih yang terbang-terbangan nih. Yang terbang-terbangan tembak. Oke. Web shooter. Enggak ke ini deh. Aduh. Gitu. Nice. Oh. Jangan ini. Tangkep, balikin. Dor. Ini ngapain sih yang terbang-terbang? Oh, ini bukan ya. Kirain aku yang itu. Tarik. Ikat situ. Bener-bener lu ya. Kok nggak kelar-kelar, halo? Tong sampah. Aduh, kena. Untung aku nyimpen heal-healan. Kayaknya aku pakai ini deh. Apa yang baju baru deh. Buat Iron Arm. Kayaknya ini tidak terlalu ini. Coba kita pakai deh. Lumayan bagus. Daripada yang ini. Kalau begini mah jatuhnya instant kill nih. Emang selalu rusuh ya. Sable ya, halo. Santai dikit apa? Aduh. Maaf. Tidak bermaksud. Heal aja dulu. Nice. Entah apa yang diomongin dari tadi. Aduh.
Ambil, balikin. Oh, udah mati. Ini doang tinggal. Ini doang. Sudah kelar. Pegel tangan, Pak. Bang, tahu gak sih kalau ada bom di dekat kita terus kita pakai finisher itu bomnya hilang? Nggak tahu aku. Oh, ini kita bebasin prisonernya dulu ya. Bebas, bebas. Bebas, Anda bebas semua. Terima kasih sama-sama. Captain. Emang bisa begitu? Good. And Sable International swears they're Halo, going to Bang. prosecute that squad. Nggak, aku aneh loh kalau kamu manggil Bang. Rada aneh aja. Oke, berarti kita gas misi deh. Udah. Berarti kita gas misi nih ya. Misi terakhir nih. Katanya misi terakhir. Habis itu ya aku masa live stream bentar doang. Lepas. Kan YouTuber. Iya ya, kalau YouTuber tuh kebanyakan dipanggil Bang. Yang dipanggil Kak siapa coba? Kak Regi doang. Si Miao Auk doang kan. Yang dipanggil Kak. Demons. Oke, jatuh kau. Granat nih. Tor. Aduh. Sorry, I've been off the grid. Any new intel? No, we've got nothing. Are you alright? Kenapa itu dia batuk-batuk kayak gitu? I'm sick. Tangkap. Everyone is Basoka sendiri. Cuma nggak meledak ya? Kalau di kita meledak tuh. I didn't see any reason to stop them. Bang, abis selesai ganti game dong, please. Iya bener. We can do this. Iya kan? Be okay. I don't believe Yang that. dipanggil Kak tuh cuma Regi doang, Kak Regi Everything I doang. knew how to do. Gave all I had and things just got worse. It's over. I'm going Kenapa ya to kok my Kak mom's. Regi She's nggak got apa? it too. She's a Jarang widow. banget dipanggil Bang Regi, No one Bang should be Regi. alone with. Aku jarang deh denger kayak gitu deh. I understand. Go. Yuri. Ganti Thanks game, for all ganti your game help. apa ya? Hitman. Aku udah Thanks for download being a Hitman. friend. Kak Regi aja kalau aja Koregi bukan Kak. Oh ya Koregi ya, Koko ya. Officers, be Koko kan advised. artinya kakak juga kan? Prisoners are stealing food supplies. Reported location is the garment district. Over. Cuma lebih ke kalau Koko itu penggunaannya lebih ke Chinese. Kayaknya. Kenapa tadi itu? 10:30, we've got Boleh no Hitman robbery in aja. progress. Please proceed to Chelsea ASAP. Nanti aku off stream dulu dong. Aku restream berarti. Nggak restream sih, lebih ke ini apa? Tombstone. Aduh, males banget, nggak deh. It's your last chance. So upgrade gear and ability before the end of the story. Aku main tinggal 26 udah bisa live tanggal 26. Oh, kamu udah libur ya? Tanggal 26 ya? Oke. Berarti ini misi terakhir. Oke, dah. Misi terakhir. Let's go. Jangan dia sebutin aja yang abang punya. Aku nggak hafal, Claudio. Gak tau juga sih, kayaknya 26 ke atas live dah aku 29. Oh, kamu tuh SD ya? Oh ya, si Claudio SD ya. 9 tahun itu berarti kelas 4, kelas 5 kan? Lawan Sinister Six ini. Sinister Six apa sih? Aku apa namanya? Sering denger Sinister Six itu. Cuma nggak tahu apa itu aku. Ya udah Hitman aja, oke. Habis ini main Hitman berarti. Buat baju dia.
Keren nih. Bang, kenapa ya matematika itu susah banget? Gampang. Matematika itu gampang. Sumpah gampang, Pak. Kamu belajar apa sekarang? Skala kan? Yang JP per JS. Terus ada apa namanya? Di sampingnya itu ada skala. Apa kita nggak boleh cepet nyerah ya? Ya nggak boleh lah. Masa cepet nyerah? Kamu sekarang lagi belajar apa emang? Matematika SD tuh aduh simpel banget, Pak. Kalau mulai udah ketemu ABC, XY itu udah ribet deh. Kalau udah ketemu itu. Banyak, salah satunya deh yang paling susah. Ini ngapain nih orang? Sekarang diagram batang tuh gampang kan, cuma tinggal apa namanya di jumlahnya berapa ya kan, sama apa namanya misalkan bulan Mei berapa, bulan Juni berapa, data-data doang kan, paling ngitung-ngitung rata-rata. Matematika itu mudah kalau hafal rumus ya. Iya betul. Bang, nanti hitman barbar ya. Mana ada hitman barbar, Hitman mas niki-niki. Elektro, Scorpio, Doc Ock, Vulture, Shocker. Shocker tuh elektro ya. Sama Green Goblin, iya. Elektro, Scorpio, Doc Ock, Vulture, Shocker. Green Goblin. Kayaknya di sini nggak ada Green Goblin deh. Di game ini ya. Cuma aku tahu tuh apa Green Goblin. Itu masih tahu aku. Shocker yang nyuri bank. Shocker itu beda lagi. Oh, beda lagi. Aku tidak tahu. Pernah ada di filmnya nggak sih? Atau di komik doang itu? Aku nggak ngikutin film bener-bener sampai bener-bener dalam sih. Ya udah sekedar yang ditayangin aja. Ada di film. Yang mana tuh? Yang kayak gimana dia? Ini si Otto gara-gara alatnya kan jadi begini. Oh hehehe, sabar dong, tiba-tiba nyerang kayak gitu lalu. Aduh. Ini apa? Hei. Sabar dong. Oh, bener-bener. Ayo sini lo. Nggak bisa diserang. Lari. Cor. Aduh, lama banget. Lari. Ngeri. Itu berita tuh, mohon maaf, itu helikopter. Halo. Ulti langsung. Nice. Dor. Lari. Lempar lagi. Lu gak kena lagi. Gampang. Ini lo. Dor. Satu lagi aku nggak tahu siapa. Kemarin tuh ada itu deh, yang terbang pakai sayap, use web gadget. Oke. Ada yang terbang-terbang, terus elektro, terus apa namanya, Doc Ock, Mr. Lee. Mr. Lee tuh nggak ada di ini kan, nggak ada di film kan?
Ini Mr. Lee nggak ada di film deh kalau nggak salah. Jadi Sinister 5. Oh, Sinister tuh kelompoknya. Oke, garis. Kira aku Sinister 6 tuh penjahat baru lagi. Nggak bisa. Harus ngayun. Apa dia ngelempar apa ini sih? Aja ya. Let's go, Peter. People are dying! They need the anti-serum now! I will cure the city after I bring down us! Nice. Udah. Dor. Nggak ada Mr. Lee ya kan? Nggak ada kan? Aduh. Di komik ada nggak kalau Mr. Lee gitu? Allahu Akbar. Kita pun dia pakai begini kan. Oke, resupply. Nice. Let's go. Di komik ada. Oh, berarti yang Mr. Lee diambil dari komik ya. Sumpah aku baca komik juga fokus gitu loh. Ayo lo. Berarti Otto jadi jahat karena penyakit kepribadian. Aduh, apa tuh? Kepribadian ganda. Apa tuh kepribadian ganda? Sakit. Sabar, hei. Kena lagi. Emang harus di stun sih ini kayaknya. Nggak bisa nih. Nah kan. Dor. Aduh, sakit. Doctor, you're not thinking clearly. Tuh. Aku sekarat mulu dari tadi by the way. Kapan matinya, gila? Kagak mati ini. Halo? Ini ngapain dia? Nonton alurnya aja di YouTube. Di YouTube ada ya ngebahas gitu ya? Ya pasti ada. Di TikTok aja banyak kok. Komik Marvel. Apalagi yang baru-baru itu apa namanya, yang Love and Thunder ya, Thor ya. Itu Sinister 6 di Spider-Man PS4 itu Doc Ock, Scorpio, Rhino, Mr. Lee, Shocker, sama Vulture. Shocker tuh yang botak ya? Yang botak bukan sih? Armornya rusak. Berarti dia sadar dong. Jadi jahat berarti dia sadar. I won't let you win. Dia ngontrol berarti, bukan gara-gara mesinnya jahat. Emang dianya aja jahat. Yang bisa loncat tinggi. Iya, yang petir-petir apa? Petir-petir kuning itu ya. Bang, emang nggak bisa ganti game dalam satu live? Nggak bisa. Ini kan live-nya dari game. Pakai PS4 soalnya aku pakai PS langsung. Awas. Oh, web shooter kita tuh nggak berfungsi. Oh, bisa dihajar, hajar aja lah. Hajar. Ngapain nunggu orang nyerang? Cuma nge-dodge doang. Hajar yuk.
biayanya berapa ya? Ini kalau Doc Ock mati, berapa duit yang keluar? Belum 40 harian. Sewa makam, ya kan? Terus prasmanan. Nggak apa, catering. Belum ntar bayar ustad. Please, think of the man you were. That man is gone. You can't save me, Peter. Then I guess Peter. you'll have to save yourself. You were my hero. Bang, kelas berapa? Kelas berapa ya aku ya? Hajar, langsung hajar. So much to me. Aduh, kena lagi. I hate that you're making me do this. We were going to change the world. Di bawah ada apa? Masih ya. Nice. Langsung hajar. Nice. Hajar lagi. Bisa nih. Kok nggak mati-mati? Halo. Ini epic scene-nya ya. Aduh. Dia diem. Kayaknya udah nih habis ini. Kan bener. Udah. You look tired, Parker. Not tired. Just hurt. Jadi kelilit dia. Tajam banget tuh. Bisa kali cincang daging. If you want to change the world, Plot twist kah si Miles Morales datang? Si Miles kan tadi digigit laba-laba tuh. Si Miles tiba-tiba datang. I couldn't agree more. Ini kayaknya harus dikontrol nih. Oh enggak. Dikit lagi loh, 100 loh ini loh. Gak usah muluk-muluk, 90 aja dulu. 90 subscriber. I saw you as a son. I should have known you'd turn on me, just like all the others. Turn. I've worshipped you. Your mind, your conscience, wanting to help others. The way you never gave Bang, up. habis ini 10 menit sampai 15 menitan masih bisa jalan-jalan ke markas musuh beberapa aja sebelum hitman. Aku ke markas ini aja Demons ya, sekali lagi. Habis itu aku off stream, break sebentar 5-10 menit atau enggak, atau langsung deh. Langsung hitman, aku gas hitman. You are everything I wanted to be. You just threw it away. Yes, of course. You're right, Peter. Oh, I see that now. The neural interface affected my mind. But I can fix it. We can fix it. Together. If you'll help me. Do everything I can. I'll make sure you get the best help. No! If they put me away, they'll take my arms. I'll
I'll be trapped in this useless body. Please, Peter. That wasn't me. You said you'd never abandon me. You promised. Remember? And of course, you rest easy, knowing your secret is safe with me. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter? Even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter? Sedikit emosional ya, cuma aku nggak fokus ke tadi ke dialognya si Peter sama Doc Ock, kurang fokus tadi. Apa itu? Ngapain dia? Darahnya Spider-Man ya? Oh, darahnya Aunt May deh. It's still viable. We'll need the entire sample as a base to produce more doses. How long will that take? A few hours. Maybe a day. What if we use it to cure someone right now? Then there won't be enough to cure the others. Apa tuh tadi? I'll give you a few minutes. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya mendengar kabar ini. Cristiano, oh iya ya. Ronaldo ini ya anaknya ya. Iya iya iya. You're gonna be okay, man. I've got the cure right here. Take off your mask. I want to see my nephew. You knew? Tahu dari mana dia? I never wanted you to worry. I did. And I'm so proud of you. And Ben, meet all the people you've saved. I don't know what to do. Yes, you do. Aduh, sedih-sedih lapar. Perut tiba-tiba keroncongan gitu loh. Ya. Passed away. Aduh. Oh, diperbanyak ya anti serumnya ya. Biar nggak ada virus yang batuk-batuk gitu deh kalau nggak salah deh. Kan yang si Doc Ock apa namanya nyebar virus yang merah-merah itu tuh. Orang-orang jadi pada batuk-batuk, pada pakai masker. Ini vaksinnya anti serumnya. Sepertinya ya.
When you help someone, you'll help everyone. Ah, itu yang di No Way Home tuh. Aunt May juga bilang gitu deh. Iya, aku ingat tuh. Quotes-nya Aunt May banget. Doc Ock. Nah, iya kayaknya. Itu Sable kan? Aduh, nggak enak banget penjaranya, Pak. Apa nih? Bakal balas dendam kan dia di Spider-Man 2 nanti. Partner for Justice. So? Hi, Mary Jane Watson, Associate Editor. Congrats! Thank you. I knew you could do it. What about you? Find a job yet? Oh, no, but, I'll be right with you, honey. Thank you. I was actually considering maybe a career change. Hmm? Yeah, I think I might want to become a chef. I'm sorry, no, it's... The Good You're Detective. a scientist. A good one. Kayaknya The seru last nih. project I The worked on, Good I created a monster Detective. octopus that almost destroyed the city. I mean, you do make a hell of a chicken curry. I do. Still working on my dumplings though. Going camping? Oh, my new place isn't gonna be ready for about a week, so I'm gonna be crashing with Miles for the next few nights. Oh. You know, you can always stay at my place. Halo, Only if you Bang. want to. Aunt May meninggalnya sesuai sama tahun rilis yes, game ini. No, I don't. I'm not want to. Meaning, I do want to. Hah, masa? Halo. You do. I never stopped wanting to. Me neither. Aduh, ya, sudah spoiler juga kan? GG Insomniac. Ya udah. Sudah. Lagi nungguin game selesai di sini. Diisi soalnya di game. Bang lagi puasa mama takut tidak suci lagi. Enggak harusnya masih aman lah itulah. Ya skip aja. Harusnya gitu masih aman lah. Buat di YouTube ya. Oh ada ini apa kredit ganti game ya? Iya ganti game. Hey, so Pete? Yeah. I kind of gotta talk to you about something I can't tell my mom about. What's up? Well, weird things have been going on. Like physically. Well, you know, you're at that age where Bang, your penanya body aku starts to boleh gak change. jadi So mod? you may be noticing some Bang, penanya aku boleh gak jadi mod? Belum pernah jadi mod. Kamu sering-sering kesini, nanti aku kasih. Sering-sering komen, sering-sering nonton, nanti aku kasih. No. It's pretty weird, right? Oh. Not that weird. Kayak aku. Oh, mengerikan. Aduh. Seru. Bagus. Cuma apa namanya? Aku kayaknya mainnya terlalu cepet, terlalu buru-buru deh. Ya nggak sih? Udah skip. Langsung. Cara cari view baru. Kenapa tuh, Bro? Gimana tuh cara cari view baru? Gas, Mas Morales.
Aku tidak punya gamenya. Makanya kalau aku main donate. Nggak bercanda. Nggak bercanda. Aku mahal itu gamenya soalnya. Jadi aku belum ini. Sering nonton live langsung mod. Udah tamat, udah dong. Coret, langsung Sosiabas di bawah. Di deskripsi. Di pemerasan kawan. Iya, biar aku bisa beli game ya dong. Iya kan? Enggak bercanda aku. Enggak ada paksaan ya. Bercanda. We were so close. Apa ini? But I'll keep trying. Pemerasan jalur game. I will find a cure. I will. Apa tadi? Police University. Itu banyak banget. Tapi kan make sense kan? Biar aku bisa beli. Salma ini temanmu kah? Bukan. Aku tidak tahu itu siapa. Kayaknya ini bagus nih. Tahu dah, dia kenal aku nggak? Bang main Need for Speed Hit, makanya iya aku nggak ada duitnya. Duit siapa? Ya kalau kata Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Novin. Oke. Ultimate difficulty or new game plus. Oke, kita coba ya, settings, game, ultimate, coba ultimate tuh, ultimate ya aku rubah coba ya. Nanti dah donate lagi, jangan, nggak usah. jangan, nggak ada pemaksaan ya. Awas aja. Ntar aku diomelin ibumu lagi. Aduh, kenapa harus nyangkut di bangunan itu? Terbang. Apa sih? Rada norak ya. Emang konsepnya gitu Pak, rada norak. Aku aja namatin Spider-Man mode ultimate super hero mode aja kapok. Coba. Ini mana nih crime ini? Oh ini ada suit power baru. Nah aku pakai ini aja. Kita ke salah satu base. Nah Demon boleh. Yuk base token. Aku ini di TV Brigif bisa 4K gak? Gak bisa kan, aku settingnya paling maksimal apa 720. 2K aja nggak bisa. Full HD aja belum. Udah HD deh ini. Mengerikan. Mana yang itu? Upin Ipin. Yang nonton 5 Pak, banyak banget. Ya elah, kenapa kesini? Ya elah, nggak ngedive gitu loh dia. Spider Car. Dor. Dah. Dimain-mainin loh. Ya, kita masuk. Maksud aku gak live tapi langsung, jadi kalau kamu main di Brigif bisa 4K. Nggak tahu deh, gamenya udah support 4K atau belum. Aku nggak tahu. Gimana ini masuknya? Kayaknya belum deh. Gambarnya bakal lebih bagus iya, cuma apa namanya? Cuma nggak tahu deh bisa 4K atau enggak. Kalau 4K tuh harus pakai ini kayaknya, PS4 Pro. MJ, Peter Playboy, The Amazing Spider-Man, dia Fajar Band. Plus sekarang AMG kayak nggak gini. Kamu nonton ini nggak apa namanya? Spider-Man No Way Home. Nonton itu nggak kamu? Tahu 3 enemy oke. Bang abis ini Hitman. Hitman sekarang atau besok ya? Nggak, sebenarnya besok itu hari ini aku bisa ini sih, bisa apa namanya,
bisa nyelesain side quest dulu sih. Hitman-nya apa besok aja ya? Sleep it off. Itu masih danger lagi tuh orang. Ya kasihan kamu PS4 normal, aku aja PS3 Pro ada ya? PS3 Pro kayak gimana bentukannya? Nice. Wave 2 langsung. Basah. Bener. Sekarang dong, please. Kayak besok aja deh hitman-nya deh. Aduh, kok ngelok kayak gitu. Ya udah, ntar abis ini aku restream deh. Basoka bener-bener gak ada akhlaknya lu ya. Lu belajar agama gak sih dulu pas sekolah nih? Dikeroyok gitu. Web throw tuh kayak gini ya? Oh iya gitu. 10 kan? Nice. Hey tayo, hampir kena Basoka Dor. Ngapain itu dia? Wah sumpah yang Basoka tuh. Ayo lo, sini lo, taming lo. Pencet L1 gak sih buat narik? Enggak, nariknya apa namanya? Nariknya segitiga. Harus di stun dulu. Ih, bener-bener ya. Ini ya Basoka ya. Sini loh. Mana sih Basokanya? Sita dulu sini. Lempar. Mantap. Time for a shift change, huh? Good. If these other guys, not impressing me. Giniin aja terus. That place is supposed to be a bespoke furniture manufacturer. Yeah, from what I can see, it's more like Oh, illegal weapons. granat. And this Dor. might come as a shock, but I don't think they're really bespoke. Begituan emang bisa. Mana nggak usah sok mantep. Biar. Finish shieldnya. Belum. Oh. Nih. Satu lagi. Apa namanya? Satu lagi website. Dor. Dah. Berarti bonus objektifnya udah kelar ya. Untung web shooter ini regen terus loh. Hah. Easy. Mana nih ultimate-nya? Ini ultimate kan? Udah ultimate nih. Kayaknya. Coba. Series game tuh udah ultimate ini. Udah nih ultimate segitu aja. Ulti langsung. Dar. Bang punya game perang nggak? Game perang aku cuma ada Call of Duty. Aduh. Yoi, ada dong. Aku aja main Spider-Man tadi HD banget. Lagi baca komen, sabar. Demon lagi baca komen, nggak tahu orang lagi. Kurang ajar. Halo. Ultimate-nya mulai berasa nih. Ya.
Aku sampai berdiri loh ngangkat apa. Wah, bener-bener loh. Bener-bener nih Basoka. Oh, udah mati. Ayo, sini. Nice. Oh, ada lagi. Oh, final wave. Mana. Come on. Aduh, ayolah. Dor. Aduh, kesetrum kan lu. Oke, jangan mainan listrik. Tong. Dor. Oh, udah. Mana lagi? Halo. Timing. Lempar balik. Gak usah main petasan ya. Belum lebaran juga. Tidak bisa. Enak aja kamu. Udah. Mana lagi? Call of Duty berapa? Call of Duty apa? Modern Warfare deh. Modern Warfare ya. Modern Warfare 1 sama 2. Mana lagi? Oh, di bawah. Kelakuan lu dari tadi. Basoka ini masih hidup. Apa itu, hei? Kok getar begitu? Dor. Nice. Lagi. Ya. Mukul apa kamu, hei? Ini game bagus banget loh. Oke, udah kelar. Bang pakai suit yang No Way Home. Yang No Way Home tuh mana ya? Yang No Way Home tuh yang merah hitam bukan? Ya merah hitam bukan? Nice job. Anytime we can get guns off the street, it's a win. Sedang. Thank you. Hitman ya. Aku off stream dulu berarti. Oke. Sudah aku off stream dulu. Aku save dulu deh. Aku off stream. Oke. Berarti Hitman. Ya udah, aku off stream dulu, aku break dulu sebentar. Ntar aku live stream lagi.